amasokisi am elaka left alikho lihambile kusele lodwa uhambe nophika mama ngithi kubona ningakhathazeki kusho ukuthi uyogcoka phela kusho ukuthi lo ufikile uTokolosho ufaka ipaint yekeni uyogcoka kodwa ukubuya la akasabuya wahamba namakawusi wahamba nepaint kuze kube namhlanje akakabuyi nana sibonge uyamazi lo muntu engizokhuluma ngaye uJerry wakwaNdebele Jerry wakwaNdebele Jerry wayekade exabene nenye insizwa bethathelana intombi yafunga lensizwa yakwaNdebele yathi ungazi kahle leyami intombi yawubuya kimi yawuphuma ebusuku kumnyama igijime thatha amanight wabophela iyongena kwami ngizoyibiza okhambeni izobigijima izongena igijima but before lokho khona into ezokwenza ezonithusa awucabanga ukuthi iyadlala uJerry njalo nabathi bahleli banamile nalo ntombazana kungena imvubu kodwa akabonakala oyiphethe imvubu yapatrola la endlini lapha kwaNdebele nganibizela phela labazalwane engikhuluma ngabo nangu sibongela umntana wami uyabazi ingena imvubu patrol ayinandaba umunye nakahleli ngapha nomunye ehleli ngapha ake nisondelane labathi basondelana imvubu bese yaphakama kodwa umbono oyiphakamisayo ikhala imvubu kwalandwa abathandazi zafika nezakithi zayona bathi shashaya isigubhu yangena imvubu nangifika ngathola igubhu zila ngathola namathambo einyanga ela ibhokile imvubu balanda nalabo abazwayo ke ukuthi laba uTokolosho abadlali ngaye babamba umlindelo la uthomunye wakhona sathi sabamba umlindelo lapha eceleni komfundisi ngabona amatsha lokaqokelelana kodwa ngimboni lo qokelela uthi kwala 2:30 kuyoshaya u3 asuka amatshe lapho uthi mina vele awangitholanga ngoba ngasola lo intundi yamatshe iyaphakama kodwa ngimboni lo phamsa sabaleka ngathola yonke leyo nto ngathola nenansinga kaFather naye wabaleka washiya amanzi akhe angcwele la ngoba wathi sathi usenza lokho kwasuka iplate ekhabetheni leza ngamandla washona phasi uFaro ashayela emirini kwaqhamuka elinye lesibili Father wabonda ngangami saya nafika ethendeni ngalelo langa ufica ngithandazela abantwana besikole bayobhala iexam uJerry phakathi kwabantwana ngibona indoda ende nje ngithi noma kuthiwa nakusumntwana lo akusumntwana nakafika la ngithi uyobhala kuphi wena ngithi ngasho njalo vele kwehlinye embezi ngithi ima ngapha wozani bantwana beka izandla nangiqeda angitshele sonke le story bese ngithi hayi ngizohamba nawe ngiyothandaza atasalali nakulendlu
ngenxa yalento ibhokile athi ngisafuna ukuyobona angijabulele nje ukuthi ngiyobona imvubu ipatrol phambi kwami imvubu ipatrol phambi kwami ngathi noma ngihambele estanera isangoma sivele sibhodle singale bese kuthiwa hayi kudlula ugumbi ngapha imvubu ngazopatrola phambi kwami angisayo checka nje nge-dipstick kamoya ukuthi ukholo lwami lusekhona yini ngangena endlini ngathandaza nomvubu ngathi lalani bathi hayi baba awa amandebele asho kahle awa ayikho ngoba kusekhona wena nje sangena la yakhala imvubu la athi okay ngizolala nani la ngalala ngapha kwaze kwasa ngalala ngaze ngaselwa imvubu do athi nibonileke ihambile nangihamba ngisageza ngiqeda ukugeza eksene ngithi ngiyahamba bathi baba awa khawuzojonga umhlolo nithi kwenze njani nabathi bathi jonga baba andaweka mama phi uhambile amasokisi am elaka left alikho lahambile kusele lodwa uhambe nophi kwamama ngithi kubona ningakhathazeki kusho ukuthi uyocoka phela kusho ukuthi lo ufikile uTokolosho ufaka ipaint yekeni uyocoka kodwa ukubuya la akasabuya wahamba namakawusi wahamba nepaint kuze kube namhlanje akakabuyi nana kunaloko le ndoda yaphumelela into ongazange uzoyibone Jerry yenza iketanga izwe ligcwele amacala egazi ngizokwenza umthandazo weketanga asiphakame sime ngenyawo sokwenza umthandazo weketanga ungaphelezeli abantu ngoba kubizwa abantu kanti wena kuwa kwenzekanga ngifuna abantu abanengxaki emakhaya abo ngifuna abantu sathana sahlekise ngabo wabenza ibhola kwangathi uNkulunkulu wethu akasekho kanti usekhona ubhekile uyazi ngifuna abantu abathi nangizolala ekseni ngithi ngizolala khona into eyenzakalayo ngingumuntu wesifazane ngibathe ngivusa ubaba ngapha akavuki naye ulele uyahona kodwa la kimi khona into eyenzakalayo ene